Ngiriwe neza abakunzi ba Damuke TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Blandine Wikunda na makuru ayobowe na Sam Kabera kuri uyu wa gatandatu Nyakanga 2026 mu muhango wo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 32 wabereye Islamabad muri Pakistan. U Rwanda rwashimye uruhare rw'iki gihugu mu biganiro byo guhosha amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Uruhare rwa Pakistan mu biganiro bya Amerika na Iran rwagarutsweho na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu Fatu Harerimana. Ambasaderi Harerimana yashimiye leta ya Pakistan ku musanzu wayo w'ingenzi mu kugira ku musaruro w'amahoro hagati ya Iran na Amerika. Pakistan yagize uruhare rukomeye mu kugira ngo Amerika na Iran bishyire umukono ku masezerano y'ibanze akubiyemo ingingo 14 nyuma y'intambara yatangiye ku 28 Mata 2026. Urugendo rw'ubuhuza rwatangiriye mu biganiro byabereye Islamabad kugeza kuri aya masezerano yumvikanyweho mu Busuwisi. Ambasaderi Harerimana yakomeje agaragaza ko u Rwanda na Pakistan bifitanye umubano ukomeye ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye ndetse ko u Rwanda rwifuza gukomeza kuwagura no kuwuteza imbere kurushaho. Uyu muhango w'umunsi wo kwibohora wateguwe na ambasade y'u Rwanda muri Pakistan witabirwa n'abayobozi batandukanye barimo abadiplomate, abanyapolitike n'abandi bashyitsi bo mu nzego zitandukanye. Ambasaderi Harerimana yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 u Rwanda rwibohoye rumaze kugera kuri byinshi. Ku ruhande rwa Pakistan, umunyamabanga wa leta ushinzwe amategeko n'ubutabera Barrister Akhil Malik yavuze ko umubano hagati ya Pakistan n'u Rwanda ukomeje gutera imbere mu nzego zitandukanye. Yongeyeho ko umunsi wo kwibohora ku Rwanda ari ikimenyetso cy'iherezo rya jenoside yakorewe abatutsi no kugaruka kw'amahoro n'umutekano mu gihugu. Reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa mu burezi, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko abanyeshuri 277,452 bazakora ibizamini bisoza amashuri. Ibi bizamini bizatangira kuwa 7 Nyakanga birangiriye ku itariki 9 Nyakanga 2026. Bizatangizwa ku mugaragaro na Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana, umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri Claudette Irere, umuyobozi mukuru wa NESA Dr Bernard Bahati ndetse n'abandi bayobozi bakuru muri Mineduc n'ibigo bishamikiyeho. Mineduc ivuga ko iki gikorwa ari ingenzi mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi no gupima ubumenyi abanyeshuri bafite nyuma yo kurangiza amashuri abanza. Reka twerekeze mu makuru ari kuvuga mu bijyanye n'iteganyagihe, aho ikigo cy'igihugu kiteganyagiye Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Nyakanga 2026 mu Rwanda hateganyijwe ibihe by'izuba risanzwe ryo mu mpeshyi, aho hateganyijwe ubushyuhe bwo hejuru ku manywa buzaba buri hagati ya °C 20 na °C 32, naho nijoro bukazaba buri hagati ya °C 9 na 18. Hateganyijwe kandi imvura iri hagati ya milimetero 0.2 ndetse na 35 hirya no hino mu gihugu. Iyi mvura iri hasi gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura igwa muri ku kwezi ufatiye ku bipimo by'imyaka 30 ishize. Uyu muyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 na metero 12 ku isegonda ni uteganyijwe muri uku kwezi. Ubushyuhe bwo hejuru bwinshi buri hagati ya °C 29 na °C 32 buteganyijwe mu bice byinshi by'umujyi wa Kigali, ibice by'amayaga no mu kibaya cya Bugarama, intara y'Iburasirazuba uretse urengerazuba bw'uturere twa Nyagatare na Gatsibo n'amajyaruguru y'akarere ka Rwamagana. Ubushyuhe bwo hejuru buke buri hagati ya °C 20 na °C 22 buteganyijwe mu bice by'uburengerazuba bw'akarere ka Musanze, amajyaruguru y'uburengerazuba bw'akarere ka Nyabihu n'agace gato k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'akarere ka Rubavu. Imvura iri hagati ya milimetero 20 na 35 iteganyijwe mu gice gito cy'uburengerazuba bw'akarere ka Musanze, amajyaruguru y'uburengerazuba y'akarere ka Nyabihu n'agace gato k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'akarere ka Rubavu. Ni mu gihe muri Kamena 2026 ibipimo by'ubushyuhe bwo ku manywa byerekanye ko bwiyongereyeho hirya no hino mu gihugu ugereranyije n'impuzandengo y'imyaka myinshi ishize. Impuzandengo y'ubushyuhe bwo hejuru yari hagati ya °C 20.7 ku bipimiro bya Kinigi mu karere ka Musanze no mu ntara y'amajyaruguru na 31.5 °C ku bupimiro bwa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba. Nayo impuzandengo y'ubushyuhe bwo hasi yari hagati ya °C 10.2 ku bupimiro bwa Busogo mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru na °C 19.8 ku bupimiro bwa Bugarama mu karere ka Rusizi. Ku bupimiro bwa Gikongoro
buherereye mu karere ka Nyamagabe ubushyuhe bwo hejuru bwiyongereyeho dogere Celsius 2.5 muri uku kwezi kwa Kamena 2026. Mu birebana n'ubushyuhe bwa nijoro bwariyongereye ahenshi mu gihugu ugereranyije n'impuzandengo, ndetse ku bupimiro bwa Kirehe buherereye mu karere ka Kirehe hiyongereyeho dogere Celsius 4.8, naho ubupimiro bwa Rubengera bwo mu karere ka Karongi bugabanukaho 1.1 muri uku kwezi kwa Kamena 2026. Reka tujye no mu yandi makuru aho abaturage bacuruza utubari mu mujyi wa Kigali bakomeje kubabazwa cyane n'ibihombo batezwa n'amasaha yo gufunga ndetse no gufungura utubari yashyizweho Uwamahoro Betty yatuganirije abo bacuruza. Mu mujyi wa Kigali abaturage baho bacuruza utubari bakomeje kuvuga ko babangamiwe cyane n'amasaha yashyizweho y'igihe utubari dufungurira n'amasaha dufungirwa, aho bavuga ko bafungura saa 8 bagafunga saa 7 mu minsi isanzwe na saa 8 muri weekend, byabateje ibihombo byinshi. Twaganiye na bamwe mu bacuruza utubari ngo twumve icyo babivugaho. Umwe avuga ko amasaha yashyizweho yabateye ibihombo, aho usanga amafaranga binjiza aba ari make cyane ugereranyije na mbere amasaha atarashyirwaho. Bakavuga ko kwishyura imisoro, ubukode bw'inzu bakoreramo bibagora kuko amafaranga aba yaracurujwe ari makeya. Kuri icyo kibazo cyo gufungura akabari nk'izo saha cyateye ibihombo byinshi kubera ku bacuruzi, kuko gukora zirasare igihe ubura icyo wishyura inzu kubera gukorera ahantu hanahenze, bikaba byatera igihombo mu bacuruzi. Tukaba twabasaba yuko amasaha mwabasha kuyongera kugira ngo tubashe kugira icyo tubona tunasorere n'iyo misoro ku gihe. Hari n'uvuga ko igabanuka ry'amasaha yo gucuruza akabari byatumye abantu babura akazi, kuko mbere bacuruzaga amasaha menshi akazi kabaga ari kenshi bakanakoresha abakozi benshi, ariko uyu munsi byahindutse. Imbogamizi duhura nazo ni nyinshi cyane, kuko urumva dusigaye dufungura akabari saa 7 tugafunga saa 8 muri weekend, mu mbizi ni saa 7. Urumva hari bagenzi bacu bagiye babura akazi bitewe nuko twajyaga dukora amashifti, byagabanyije clientele. Urumva ku manywa rwose dusigaye twirirwa nta kintu dukora bitewe nuko akabari karafunze, n'ibindi byose birafunze. Urumva rero biratubangamiye, kandi ibishingwe ntibyamanutse, amazi ntiyamanutse, umuriro ntiwamanutse, biracyari bya bindi. Kandi dukeneye gutanga umusoro, dukeneye mbega gufasha igihugu mu iterambere ryacu. Urumva nubwo dutanga ibyo byose ntabwo tubitanga twishimye, nubwo tubitangira ku gihe. Abandi bafite utubari bavuga ko hari igihe abakiriya bamwe baba bari mu biruhuko nta kazi bafite, bakabura aho biyakirira cyangwa bakabangamirwa n'amasaha yo gutaha. Nk'umukiriya araza ubwira ati mfite ayanjye nshaka ahantu ho kunywera, ukamubwira ati ntago amasaha yo gufungura aragera kubera leta nyine yashyizeho, akagenda nyine ababaye, kandi nawe urumva amafaranga ubu yahombye bakagombye kuyakenera. Hari igihe ufunga nanone umukiriya aribwo abakiriya bakiza nyine baje kwiyakira nabwo bakabangamirwa. Urumva ni imbogamizi nanone ya kabiri. Hari undi mucuruzi ufite amacumbi nawe avuga ko hari igihe abakiriya be bamusaba icyo kunywa yajya kukigura agasanga utubari tugifunze, bityo bikabangamira akazi ke. Iyo umukiriya aje ashaka icyo kurya cyangwa icyo kunywa ukuntu aje ananiwe, arantuma nkamwakira nkakimuzanira, ubundi akagenda yishimye. Ubwo rero hari igihe biba ngombwa ko hari ababa barayemo nko mu gitondo, wenda akaba akeneye nk'ikintu cyo kunywa, twajya kukizana najya kukimuzanira ngasanga harafunze. Kubera iki? Amasaha ya leta yashizeho yo gufungura amasaha akererewe saa 8. Ku bwanjye rero njye ikintu nasaba, nsabira n'abandi bagenzi bakora nyine n'umushinga wose twese dukora duhurijeho, nifuza yuko nyura amasaha ya hafi baduha nka saa 4 byibura, kugira ngo nibura n'imisoro niteramo iri busange twabonye ya mafaranga akenewe. Abo twaganiye bose bakaba basaba ko amasaha utubari twemerewe gukora yakongerwa. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko amaduka, ibigo bikorerwamo ubucuruzi bunyuranye birimo restaurant, utubari n'utubyiniro bizemererwa gukora kugeza saa 9 za mu gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, mu gihe ku wa gatanu kugeza ku cyumweru no mu minsi y'ibiruhuko rusange bizajya bigeza saa 10 za mu gitondo.
Aya masaha azubahirizwa kuva kuwa 12 Kamena kugeza kuwa 20 Nyakanga 2026 mu bihe by'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026. Itangazo ryashyizwe hanze na RDB kuwa 12 Kamena rivuga ko byakozwe mu rwego rwo kohereza abanyarwanda n'abatembera u Rwanda mu bikorwa bitandukanye n'ibyo kwidagadura mu gihe cy'imikino y'igikombe cy'isi. Uwamahoro Betty, Damuke TV, i Kigali. Arakoze Uwamahoro Betty. Reka dukomeze no mu yandi makuru aho guverinoma y'u Rwanda yatangaje itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2026-2027 aho amafaranga yose ateganyijwe kwinjira no gukoreshwa angana na miliyari 7.7 mu mafaranga y'u Rwanda mu buryo burambuye n'arenga miliyari 7,000 arimo ayaturuka imbere mu gihugu, impano ndetse n'inguzanyo. Iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta mu mpera z'icyumweru gishize nyuma yo gutorwa n'umutwe w'abadepite kwa 24 Kamena 2026 rikaba rishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'itegeko ngenga rigenga imicungire y'imari n'umutungo bya leta. Itegeko risobanura ko ingengo y'imari ya leta yubahiriza amahame yo guhuriza amafaranga yose yinjira n'asohoka kugira ngo akoreshwe mu gihe cy'umwaka umwe w'ingengo y'imari. Ibi bikubiyemo amafaranga akoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe ndetse n'ashyirwa mu bikorwa by'iterambere. Ku bijyanye n'imicungire y'ingengo y'imari, Perezida wa Repubulika niwe muyobozi ufite ububasha bwa nyuma bwo kwemeza ikoreshwa ry'ingengo y'imari ya leta, mu gihe Minisitiri ufite imari mu nshingano ari we umuhagarariye mu kwemeza ko no kwishyura amafaranga ava mu kigega cya leta. Iri tegeko rigena abayobozi bakuru bashinzwe gucunga imari n'umutungo bya leta mu nzego zitandukanye zirimo Minisiteri, Inteko Ishinga Amategeko, Inkiko, Umujyi wa Kigali, uturere n'ibigo bya leta. Abo bayobozi nibo bashinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu nzego bayobora. Nyuma y'uko ingengo y'imari yemejwe, Minisitiri ufite imari mu nshingano amenyesha buri rwego amafaranga rwagenewe, akanarusaba gutegura gahunda irambuye y'uko azakoreshwa mu mwaka wose. Iyo gahunda imaze gusuzumwa, urwo rwego ruhabwa uburenganzira bwo gutangira gukoresha ayo mafaranga. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gukoresha ingengo y'imari busanzwe butangwa buri gihembwe hakurikijwe imirongo y'ingengo y'imari. Icyakora bitewe n'uko amafaranga yinjira mu isanduku ya leta, Minisitiri ashobora gufata icyemezo cyo kuyatanga buri kwezi. Ku nzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, abayobozi ba komite nyobozi basabwa kumenyesha inzego zibashamikiyeho ingengo y'imari zahawe no kuzisaba gutegura gahunda y'ikoreshwa ryayo. Uburenganzira bwo gukoresha ayo mafaranga butangwa hakurikije uko amafaranga yinjira, uko asohoka ndetse n'ibikorwa byihutirwa bigomba kubanza kwitabwaho. Iri tegeko rigamije gukomeza imicungire inoze y'imari ya leta, guteza imbere ikoreshwa riboneye ry'umutungo wa leta no kongera imikorere ishingiye ku mucyo n'ubwisungane mu nzego zose za leta. Reka dukomeze no mu yandi makuru aho Abanyarwanda bashimira intambwe yatewe mu iterambere nyuma y'imyaka 32 u Rwanda rumaze rwibohoye. Ibi byagarutsweho n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi harimo n'iz'umutekano ntagaramigambi mu nkuru irambuye. Tariki ya 4 Nyakanga ni umunsi Abanyarwanda bibuka nk'uwahinduye amateka y'igihugu. Ni umunsi ingabo za RPA Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, zikuraho ubutegetsi bwari bwarasenye igihugu, zitangiza urugendo rwo kubaka u Rwanda rushya. Mu rugendo rwo kubohora u Rwanda hari abasirikari ba RPA Inkotanyi benshi bahasize ubuzima barwanira guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi no guha Abanyarwanda amahirwe yo kongera kubaho mu gihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano. Igitambo cyabo gikomeje kwibukwa nk'ishingiro ry'umutekano igihugu gifite uyu munsi, kikaba n'urwibutso ko amahoro n'ubusugire bw'igihugu bisaba ubwitange, ubunyamwuga no gukomeza kurinda ibyagezweho. Aha Perezida Kagame yagarukaga ku buryo yagiye kwiga muri Amerika ndetse n'iby'abandi bagenzi be bakabaye baragiyemo. Ubundi sinjye wagombaga kujya kwiga muri Amerika, nge nari napanzwe kujya kwiga ahandi. Fred Rwigema niwe wagombaga kujya kwiga muri Amerika. Yewe n'igihe nageraga muri Amerika byansabye guhindura inyandiko zinyemerera kwiga, kuko izari zihari zari zanditse mu mazina ya Fred Rwigema. Twarazihinduye nshyiraho amazina yanjye. Ariko icyabayeho ni iki? Nkeka ko abenshi muri mwe mutabizi. Ubwo twatangiraga kwitegura urugamba rwo kubohora u Rwanda, Abagande babaye nk'ababikeka.
and even encouraging Rwandans to join the army and inviting some from different other parts twabikoraga mu ibanga to come and join. tugashishikariza abanyarwanda kujya mu gisirikare cya Uganda, yewe n'abari mu mahanga ya kure twabasabaga kuza tugafatanya mu gisirikare cya Uganda. Icyo gihe byari byoroshye kwinjira mu gisirikare cya Uganda kuko cyari gikeneye abasirikare bo kurwanya inyeshyamba zitandukanye zari hirya no hino mu gihugu, kandi bamwe muri twe guhera mbere twabaye mu rugamba rwo kubohora Uganda twarabipangaga tukinjiza abantu mu gisirikare. The Ugandan system wanted to disorganize us so that we don't remain planning and doing what we wanted to do. Inzego za Uganda zashaka kuburizamo umugambi twari dufite. Barebye nk'abantu bane twari ku isonga ry'uwo mugambi, bashaka uko badutatanya batwohereza kwiga ahatandukanye. In the meantime we get disorganized. So Fred Rwigema was supposed Fred Rwigema yagombaga kujya kwiga muri Amerika. I was supposed to go to Nigeria. Nge nagombaga kujya muri Nigeria. Bunyenyezi, Chris Bunyenyezi yagombaga kujya kwiga ahandi. He was supposed to be sent to some other place. Bayingana was supposed to be sent to Bayingana yagombaga kujya kwiga mu Burusiya. So when we got to know about it, I talked to dutahuye iyo gahunda naganiri na Late Fred Rwigema, ndamusobanurira mu buryo bwimbitse ko we adakwiye kugenda kuko byari kutuvangira twese mu mugambi twari dufite. Birumvikana yari umuyobozi wacu, bivuze ngo iyo aza kugenda gahunda yacu yari kwimurirwa mu yindi myaka 5 izaza. Mu kwizihiza imyaka 32 yo kwibohora, ubutumwa bwatanzwe bwongeye kugaruka ku mutekano nk'inkingi y'igihugu cyubakiyeho ubumwe, iterambere n'icyizere cy'ejo hazaza. Mbere ya Nyakanga mu 1994 u Rwanda rwari rwarazahajwe n'intambara, jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ubuyobozi bwari bwarimakaje ivangura n'amacakubiri. Tariki ya 4 Nyakanga mu 1994 yabaye iherezo ry'ayo mateka mabi. Uwo munsi ntabwo washyize iherezo gusa ku rugamba rwa gisirikare, ahubwo wanabaye intangiriro yo kongera kubaka igihugu gishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda, ubutabera n'umutekano wa bose. Mu myaka 32 ishize, umutekano wabaye ishingiro ry'ibindi byose. Amashuri arubakwa, ubucuruzi burakorwa, ishoramari ririyongera, abaturage bongere kugirira icyizere igihugu cyabo. Turashima cyane rwose ubufatanye bw'inzego z'umutekano, polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda ku bikorwa batugejejeho byiza. Byukuri turashima yuko n'abakobwa, abana bacu b'abakobwa baduhaye icyumba cy'umukobwa cyiza, uburyo rwose abana bagiye kujya biga batekanye bari kwamfate bo aho abana bahuraga n'ibibazo kubera kugira icyumba cy'umukobwa gishaje. Turashima Perezida wa Repubulika ku bitekerezo byiza agenda agezaho abaturage, ubona iterambere mu kwibohora. Abaturage turimo tubyibonamo tubyumva, aho ubona rwose ubu natwe turizera yuko abana bagiye kujya batsinda neza. Twatsindaga 100% muri TVET, ariko no muri General naho bigiye kugenderaho 100% nicyo cyifuzo dufite ubu ngubu bitewe n'ibyiza twatugejejeho. Uyu munsi u Rwanda rugaragazwa nka kimwe mu bihugu bifite umutekano usesuye ku mugabane wa Afurika. Abaturage bavuga ko gukora amasaha yose, kugenda nijoro no gushora imari nta bwoba ari kimwe mu bimenyetso bifatika by'ibyagezweho nyuma yo kwibohora. Ariko kandi abayobozi bagaragaza ko umutekano atari ikintu gihoraho iyo utitaweho, ariho bahera biyemeza gukora ibishoboka byose ngo umutekano ugerweho ku cyabi cyari cyo cyose. Hari abashobora kudushyigikira, hari nabo tutemeranya ku bintu bimwe na bimwe, cyangwa se batumva neza icyo dushaka. Gusa icyo tuzi nuko amaherezo bose bashobora kudutera umugongo igihe babishakiye. Twe nta yandi mahitamo dufite. Ni inshingano yacu kureba ko umunyarwanda wese ashobora kubaho mu mahoro no gutera imbere mu gihugu cye. Niyo mpamvu kwibohora bitazigera birangira, ahubwo bizakomeza
kujyana n'igihe kandi bigaragarire mu mbaraga dushyira mu kuzamura imibereho y'abaturage bacu uko imyaka ishira. Mu kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 32 ibikorwa byinshi byibanze ku kugaragaza ko umutekano ugomba kujyana n'iterambere ry'abaturage. Ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda zagaragaje ko kuva muri Werurwe uyu mwaka zasoje ibikorwa by'iterambere bifite agaciro karenga miliyari 2 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, birimo kubaka inzu z'imiryango itishoboye, amashuri, ibikorwa by'ubuvuzi n'ibindi biteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ngira ngo mbabwire ngo ubufatanye bw'inzego z'umutekano, ingabo, polisi, SG wa RIB na RIB ayoboye, SG na SS n'abayoboye, ku Banyarwanda nta gihe na kimwe muzagira ikibazo cy'umutekano kuko dufatanyiriza hamwe muri bikorwa bya buri munsi. Mu karere ka Nyabihu ku munsi mukuru wo kwibohora hatashywe inzu 30 zubatswe ku bufatanye bw'ingabo na polisi, aho Minisitiri w'Intebe yashimangiye ko ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage hari inkingi igihugu cyubakiyeho umutekano urambye. Imyaka 32 irashize u Rwanda rwibohoye, ariko ubutumwa bw'uyu munsi buracyari bumwe ku mutekano ari urinda ubuzima bw'abaturage ugatuma habaho ubumwe, iterambere n'icyizere cy'ahazaza. Niyo mpamvu kwibohora ku nshuro ya 32 bitarebwa gusa no kwibuka urugamba rwarangiye, ahubwo nk'urugendo rukomeje rwo gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho. Nitwa Ntagara Migambi, iyi ni Damuke Radio TV. Arakoze Ntagara Migambi. Reka dukomereze mu makuru ajyanye n'ubutabera, aho umutangabuhamya yabwiye urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa ruburanisha Dr Eugene Rwamucyo ko yamubonye mu ntangiriro za Gicurasi mu 1994 kuri bariyeri i Butare yambaye imyenda ya gisirikare yitwaje imbunda kandi ari kumwe n'abantu bari bafite uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorwaga muri ako gace. Uyu mutangabuhamya yumviswe n'urukiko hakoreshejwe ikoranabuhanga rya video ari i Kigali mu mpera z'icyumweru gishize. Yavuze ko mbere ya jenoside yakoraga ku kigo nderabuzima cya Sovu mu cyahoze ari komine Huye. Yabwiye urukiko ko hagati y'itariki 20 na 23 Mata mu 1994 ibitero byagabwe ku batutsi bari bahungiye ku kigo nderabuzima cya Sovu byari bikomeje, maze nyuma yo kubasha kurokoka ahungira ahantu hatandukanye mbere yo kugera mu mujyi wa Butare. Mu buhamya bwe yavuze ko ageze imwe muri bariyeri yasanze Eugene Rwamucyo wari umuntu yari asanzwe azi kuko mu 1993 yari yarabahuguye mu bijyanye n'igenamigambi ry'umuryango. Uyu mutangabuhamya yakomeje avuga ko nyuma yongeye kubona Rwamucyo hafi y'ibitaro bya kaminuza bya Butare, aho nabwo yari kumwe n'abo bantu, akavuga ko yababonaga nk'abari bayoboye interahamwe muri ako gace. Yanabwiye urukiko ko 22 Mata mu 1994 nyuma y'ubwicanyi bwabereye Isovu, umwe mu basirikare yavuze ko agiye gushaka Rwamucyo kugira ngo afashe kubona ikimodoka cya Caterpillar cyo kubafasha gushyingura mu rwobo rusange imibiri y'abishwe. Nubwo yavuze ko atigeze abona icyo gikorwa kiba, yasobanuye ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yamenye ko iyo Caterpillar yaje kuko yaje no kwitabira igikorwa cyo gukura imibiri muri urwo rwobo rusange yashyinguwemo kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Mu bibazo yabashijwe n'umushinjacyaha ndetse n'abunganira Rwamucyo, uyu mutangabuhamya yakomeje gushimangira ibyo yabonye, avuga ko yabashije kurenga iyo bariyeri kuko yari yivanze n'abantu bajyaga ku isoko kandi ko Rwamucyo atigeze amubona. Abunganira uregwa bashatse kugaragaza ko hari ibyo ubuhamya bwe budahuza n'ibimenyetso biri mu rubanza, ariko umutangabuhamya ashimangira ko ibyo yavuze ari byo yiboneye cyangwa yamenye mu gihe cya jenoside yakorwaga. Urubanza rwa Eugene Rwamucyo rukomeje kuburanishwa mu Bufaransa, aho akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu mpera z'umwaka wa 2024 urukiko rwa rubanda rwa Paris rwahamije Dr Rwamucyo ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu urumukatira igifungo cy'imyaka 27 nuko arajurira. Reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda, tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa mbere itariki ya 6 Nyakanga 2026 ihuriro rya FCM 23 rifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho ryigaruriye agace kazwi nko kwa Murima muri territoire ya Fizi, rikomeza kwagura ibice rigenzura nyuma y'ifatwa rya Mpoezero ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize.
Amakuru aturuka mu bice by'imirwano avuga ko abarwanyi ba FCM 23 na Twirwaneho binjiye muri murima nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bafatanya mbere yo guhunga zerekeza Ibaraka. Ifatwa rya kwa murima rije rikurikira iry'utundi duce tw'ingenzi turimo Point 0 agace gafatwa nk'inkingi ya mwamba y'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo kubera akamaro gafite mu migambi ya gisirikare. Point 0 iherereye ku butumburuke bwa metero zirenga 2200 hejuru y'inyanja, ikabihuza inzira 6 z'ingenzi zigana mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Kuba Twirwaneho na M23 bayigenzura bibaha ububasha n'ubushobozi bwo kugenzura imisozi n'ibibaya bikikije ako gace, gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hakiri kare no koroshya itumanaho n'itangwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Reka dukomereze no mu yandi makuru aho umutwe wa Hamas kuri uyu wa mbere itariki ya 6 Nyakanga 2026 watangaje ko uzashyikiriza ubutegetsi ubuyobozi bushya muri Gaza nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Ibi byemejwe n'inama y'amahoro imaze igihe igenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara y'umwaka ushize hagati y'abarwanyi ba Hamas na guverinoma ya Israel. Hamas ibihugu byinshi bifata nk'umutwe w'iterabwoba yari imaze imyaka igera kuri 20 iyobora Gaza kuva ku matora aheruka ya 2006. Gaza ifatwa nk'iyigaruriwe n'amategeko mpuzamahanga kuko Israel yakomeje kugenzura imipaka yose ndetse na nyuma yuko ikuyeyo ingabo zayo muri 2005. Kuvaho Israel yatangiriye intambara yo ku butaka nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Hamas byo ku itariki ya 7 Ukwakira mu 2023, abasirikare ba Israel benshi basubiye muri Gaza. Reka twerekeze no mu yandi makuru aho polisi ya Tanzania yatangaje ko yafashe abantu bakekwaho kugira uruhare mu mugambi wo guteza imyigaragambyo no gukora ibikorwa by'urugomo birimo no kugaba ibitero ku bayobozi ba guverinoma. Ibi byatangajwe ku cyumweru itariki ya 5 Nyakanga 2026 umuvugizi wa polisi ya Tanzania David Misime ubwo yavuganaga n'abanyamakuru mu mujyi wa Dar es Salaam ahazwi nka Sabasaba mu imurikagurishwa mpuzamahanga ry'ubucuruzi. Polisi yavuze ko umutekano w'igihugu urinzwe ndetse ko inzego z'umutekano zikomeje gukurikirana abantu bake bakekwaho gushaka guhungabanya ituze rusange. Misime yavuze ko nubwo hari abantu bake bakekwaho ibikorwa byo gutegura imyigaragambyo itemewe n'amategeko no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushishikariza urubyiruko gukora ibikorwa by'urugomo, inzego z'umutekano ziri maso. Polisi ivuga ko iperereza ryagaragaje ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'amatsinda yo kuri internet mu gukwirakwiza ibitekerezo byo gukangurira urugomo. Bimwe mu byo bashinjwa harimo gushaka kugaba ibitero ku bayobozi ba guverinoma, gusenya no kwangiza imitungo ya leta n'iy'abantu ku giti cyabo, gutwika amashuri ndetse no kugaba ibitero ku nzego z'umutekano hagamijwe kubambura intwaro. Polisi yemeje ko bamwe mu bakekwaho ibyo bikorwa bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo bakorerweho iperereza nubwo itigeze itangaza umubare wabo. Naha dusoreje amakuru yacu kuri uyu munsi. Reka nshimire equipe ngari y'abantu twafatanyije kugira ngo aya makuru bagereho. Na makuru yarayobowe na Sam Kabera mwagezwagaho nanjye Blandine Ukunda.